Temuswa for Dr. Frank Amoakohene estate say or Asokwa Interchange or painty ya criticize ye afa bi church adwen say de ye tourist site ebeboa enkrofo ba be hwem foni na nkra na gigi no na esenkomatua bibi na busia de hu ya ne say ya bubo bibi wo so ya platform kredba to say bi si eye nkukobuo bi si enoma abuo ni ade ne ye be share na chese eye library kasa wow ebusia library entu ba na wababa be biemu kama na we eye book ni bi na afa wakan we ye an IBSS series English language for senior high school. Wow, next from senior high school to primary. The here ni say obeba be kenkan to ba English book na ne wa fa bi amunu soko oh na nka me hwe se nka Dr. Frank Amoakohene ko bi o this stamp bi be si so one first stamp entim so cause o betimi aba be fa akofie enye save we ayi bi anem locker bi anem a ebe lock no ye bi very easy. Ubi ya na ese book a open way you okay book way oh I was am fan che me be a frato okay book way in the chest of a woman in the chest of a man there ne de wo ho oba refie mre booking kan bia refie no asa ba be fa no aken kan na wahunu e kwan ye fa so a ye de be ma edi ade a ye ne so oba ne ade abusia ne nyina na ese oba edi ade o anamba ache I don't know enti books be bre e na abusia for ya hyehyem The Diary of a CEO on Breaking Cases. Ebusia edoso. Oba no aba be yi bi no atena se na afi waken kan ni fefefe. Enti uyi book here na aha say ene bia ya obeba na waba betena. To ubi book here watena se wanya adaje aka onan ato so atmosphere ne nso ye conducive. Na ebusia for what start na woken kan eba say ya de obekan bi ebekọ team. Enti ukọ school na usua de bebre no abre ananse wonam nese usia de bebre na wabre ontimi nya ho hwe he wani aha otifia busia for Dr. Frank Amoakohene say bra Asokwa Interchange oba de hia se onimake kan crowd de osi beyi nwoma ni bi netna se wo de hwemu keke fa wani fm kakra eyen kakra enkakra ebusia for mu say bobi wa ha say nti we kra de say aha enye yize kra nti ba betna se kakra nti seat no ye boss table wa ha say ebia wo yi book ni wi a oba betna so I hope so mbebo shield cause we na no odzin ana say enwumen kwa na ye be ye no boy me ba be hye honom nti abusia no aha say enso second library abusia wow we the gate no ne door ni ye 2 baako nso nie enti uba books ahodo no ebigu ha say emotional intelligence confidence uba no wakenkan na we nso before you quit your job sansa na we waji so uja adwuma no wakenkan we ya bigidi say ebeboa papa ye ebeboa papa ye abusia books ne door so 1 million money models and also no Alex Hammond and also how to make money kwanya befa so abe pay ska penafop enti kwanya befa so abe nye ska no begina Dr. Frank Amoakohene se be kan book keke na efa so nye ska wa ha sei abusia books ne de doso ye to aso enti uyi book na opa na watena ha sei na wakenkan ompenso I hope say this particular cherry omuye and so now what's na so na fe wakenkan ne kama enti wo sha bibi da sonkon se ahosuo no nso so sonkon we nso different ha se o ma painting the green strony red and a form no nso green na is a Ghana colors no na ehwiegu na ha nso ma hye ne kama books no be ekobia bibi different where your money no more make more give more no so no sikasem ye mfe ni agro o say ye onwanwa say library aba ha say ye free uba be kenkan ni free untua hwe the word money can't buy what I say oba enye say bia oba mami fanhye hoye am fanhye hoye enye say bia oba nti abusia wo sha books e wo nyina say money sem de doso enya no nkwa na bia baka say money book bia wo pe bia na no so benya we nso ye poetry for senior high schools enti wo ba poetry mu amoye literature no eno so betimi akenkan ne fefefe kama na no nso ayede aboa wo what's your excuse and say dey na excuse wa brabom say menya adwuma ene ade abusia we nso no nti books ni de doso
books no mu gu ahodo bebre English language maths reading nti nya ha na be solve maths or maths solve akọ we poetry English ni na asefo enti ese be kenkan akenkan sem yenka se be solve mathematics bia wa ha se enti eno na busia wo hya ahosuo no so no na ha enso ye pink na color yi na menim se bi o ma painti ana se o munyam painti ya utimi sa ade na efe very cute and nice enti yese yemfa bibia antum asoman ba pa wo promote Ghana na yewra Dr. Frank Amoakohene aya de fefe yama ye se yembra yembetina se ewa Asokwa Interchange yase na yemesua de yeme relax ye body na yeme kenkan enti wo ba no ekọ school ba anase weekends no obetimi de wo ba na ba ha sei na fe wabeyi books yi bi what I say between wars now a baby now a king kind of kama and to pick this particular book or be sure say or back in kaya day every and son a wire day what was so the power of praying of a praying wife into a bar so what one out bumper ye jump ya non paya Emma ukuna busia and no soon so answer by a day edibeba so commanding your morning and the books need the door so books ne also emu chese English emu ho anwani de church kwan abrabo no de ma wo ho abrabo na ni so de ma wo hu se de wiase ni si kọ de ma being prayerful and paibom nyina no books wa ha se ya obekenkan enti obia na obetna na afi wasipi kakra onya wo we bia na ebusia wasipi kakra ede adia Dr. Frank Amoakohene Ashanti Regional Minister ono na aye saa de fefein ewa Asokwa Interchange a oma aye senior high schools eba ya omuba be penti ye no ama na Asokwa aye krabehye no abusia wo de fa ba bi nso so aye ba bi ekọ police Asokwa police station honom police bangaros honom no honom no de aye library ene ye ba ne abetina ho ne aye de yesua de fe kama nti books ne doso book execution 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 asembe krani discipline of getting things done abusia pe kasa bebreba no fom pamu da the art of spending money say sikasam ne de enye easy kra bebre wa ha say ya say fe kama oba the rejected stone bu abantofo ato achi na be etua so boti tubi nti oba na afi wa ba be king kind fe ohun the girl who can and other stories amata edu ono nso ensem no ebusu egu a changes a love story is one mo pe odo ho asem no nso mo ba na afi mo be king kind fe kama ebe mo ati odo ase be mo hu de wo odo sotie ye bu bi ne pam bi ne ye bi se ye chocho bi eni ade ebusu no nso no we eye Asokwa Interchange bia ya ekọ Asokwa police station ni omu side onom no Dr. Frank Amoakohene be painti ye no enti wo pa kan kakra abusiafo wada ama na watena se na waka onan ato so wa relax o body ni kakra na wo se bia I hope so mu di e bia shall be on ebe ba kakra cause this particular Sunday Charlie ya swapping wo baby other continent because it's not easy enti wo ba egusu ekoso gate ni da ha say fe enti wo ba na chese wa ba be yi trosem say Bible the psychology of selling to so person wo ton an ne wadama na wa dey wa ba abekin kan bi fe the final quest ene no so wa ha say no where dey give and take gidi anya fe dia agro what I say fe kama we say why men love bitches I was saying for this any we are na bisa ho asem cause obakin kan book ya behunu de enti ani nyina ye de ewom bebre wa ha say books na doso meka se meka de be chia say enti wi na watum na wa betena se say anase wa betena say na wa kenkan baby a wo sha wani age ho no wa betena na wa kenkan tete na afa hu ato tie sha adwuma guso ekoso ayenya nwieye bibi ekoso wa no na de manage ho ni say ya study ne ma bia ho a otimu say nka minim say gate ni nkebe ko say because na ye na perimeter na high out enso so mu de ahwe abontin san say wo ba na wo wie de adwane a yes wusum ama wo se adwiragu wanum next time wasua nyansa enti e ba ha say nso a na che say no how to win friends and influence people eno nso wa ha say wo ba no abekenkan bi enti wo pese o ye influencer wo ba no abekenkan bi Treasure Island
and nso emu nsɛm de papa enye sa woken what I say secret of millionaire mind say Dr. Asokwa me despite mo dia mo ma be millionaires ni ade train up a child and be glad you did in the kwan abefa so abetete oba ni di nsɛmɔne a book be ka cho say sinya no onya nsɛmhunu no na kyina wa na ebeba osobo enti uyi ase dem di kan na no abeji wa agua fefefe kama na waba abetena se na bibia de na akwan mu fefefe enti aguso ya bobo ni nyina fefefe eye Dr. Frank Amoakohene the Ashanti regional minister what did see ni ho so during the Ashanti festival say this particular Ashanti festival here me ma Ghana for enyina ti ase say yeah art streets on the art it is street on the art on the street step be dia no art on the street and the ba Asokwa Interchange and was me nkonkofo mo because ye kofo ye professors na asefo na omo school adura chesi ka ye betua no ye ntimi ntua and ye tisade a adenti na visual art student omo SHSC ebi yade ye mo meye ne hu modern mo we a big risk and Dr. Frank Amoakohene take ye no wa ma bibia mu na bem enti nkwadai di kan by first day na hyehyeye ene bibia kire se de ye no one day pet team ne yakọ e ba bi nanso nkwadaa no be ye first day na bi anwie ebi nso school fo ne bi nso pese ade a school we ni school we aye de manage ho nti mi nso meba abeye bi eno na ye to ama me ye ne na watch mienu mu a ebusia na esa ye kra be hwe ehonum MPP mpanyimfo NDC mpanyimfo nananom ahemfofo nananom ahemamu eba be ye donation emu paint emu aduane emu sika emu drink ene ne ma ekeka ho even health insurance for kra ba be ye ema chese omu nso so ehunu se e wose ye ba be ye insurance de ma school for no omu ye painting no ema me na na adwa kra me ye bi eye for free ya anye kapre ya anye simpo a ebusia no enti painting yi eho ensem na eguso ekoso no enti ano ebusia books ni ha books ni de oboa o enye easy the 80/20 how is it possible unless Asokwa Interchange na fe wa be kinkan na we read ni fefefe welcome Holy Spirit enti won konkromet na wa brabo mo fa no dwuma so onfa womra ba bibia be ko bia konkron eni wani ma be kinkan kwan a obetimi ama hon konkron aye dey abedi wanim fefefe kama we the art of spending money just kasam de nya izo na de Ghana nya sika na de bibia sika ene ye de ye bibia da bibia everything abusia entu ba ade na efe the way cage ni kura egum ni kura che se akono oba no abeyi book ni bi na wakenkan obi nya okapre ya nya osempo a bra be home mframa pa be feel atmosphere no enu wi a na be kenkan books free Dr. Frank Amoakohene the Ashanti regional minister akwadan nyame ono ene de sha initiative yaba enti ye nyina aha anya andampan enye se bia na onim de wo ye the more na wo dwen kwa akire no na se ideas ne ye de eba enti wo wi a na chese ebusia wakenkan enti library as na ebeka no anase so se de ye yaboboi ene wa ha fefefe maako dubako na books egum na bi ye 20 ebi ye 30 ebi books kwa ye 50 ene gugum ya hyehyɛ gugum depending on the size of the books of the book ene ye de egugum fefefe enti Dr. Frank Amoakohene say fie but na Asokwa Interchange ya o ma school for senior high school for penti ye but na se na as a senior high school student JHS student enche mande mo kwatwo mu BEC but na se na relax your body na kenkan obetimi so de obuku afru fie aba no abetena no akenkan ko atmosphere ne da boko it's so conducive enti ano na busia ye koto etremo Asokwa Interchange other side ye dey Dr. Frank Amoakohene penti ye no police station side or why ye whole library nti aha de betima kan say library enti the other side ne so ye be kwa akɔhwe ho na afi de etua ho bia ye de aba abesommo Ashanti festival yi na nkrofo keka say ya draw Yera Mahama the sitting president
ya no na na adomo especially ye papa kofo esan say nam ye wura kofo nsa so na this particular Asokwa Interchange eba be si eye Asokwa na adenti na ye drodro mpanyimfo ne ye gya no abusia samre de ye de fa ha say ya magana mpanyimfo free the big say so ebe si the sitting president 2025 says yam no gine ya papa John Dramani Mahama enti ye sha the big says ene di kind da ha say fefe kama na eye che say yewura ofori ata ono ene di kan ya papa eye na na adodankwa yakufo ado ne papa ni mpon ono nso etoa so fefe kama wo honom ena afa ya papa eye ofori ata enso etoa so JB dankwa ene etoa so fefe no ena afa akoagyen etoa so ena obechebi lamte enso etwato ewo ehonom no kama ebusi afọ mo fa nche obechebi lamte akoagyen mum ne twato eno no ena afa Ghana de oje ye Ghana ye fa ahudie de ma ye Dr. Kwame Nkrumah agi ni kente fefe kama na efri eye ye tra the big six na ye kwa utimi so obi ahofade ne ye different we the Fifth Republic president and answer mampanyimfo ma bade ko the Fifth Republic no enti abusia ye bi se obi ahofade ye different the reason why obi ahofade ye different any say ebra obi eso akofuna mu a na omu esai no ahofade a na ehye wo mu no eno ene se omu gina so a omu de ye sa painting yi enti ebra the Fourth Republic amampanyimfo ne ba ye omu saf nem na omu di swachire ye eso bible mu di ko nyame se de no munya bone dan abusiafo ahofade a na se entare a na hye wo mu no enti wo hye ye papa wanya ne ba bi kro Jerry John Rawlings abusia wo hye na se Asante kente fit efra no na afi wo hye inside no round neck blue fe kama afi Asante ni be man so ye papa kofo won do nya ne ba bia nkoy onya nkon so sesi a ono nso ni mfoni na to aso no nti the Fourth Republic the first president was Jerry John Rawlings and afi ye papa J kofo John Ajekum kofo be fa baton no de to aso de ma ye the semisa sexy eye ono nso na hofade no kente fefe kama ene no nso na efra no and afi ye professor ono nso so ebe to aso after se kofo fra ba mu no ono nso so dan kente fra na ono nso hye na hofade se lemon green o se hwan green o eno nso be hye de ma ye ebebu amamuo na afofia anto atanka mpese wodware abam ba mu owuo de ne nsanyunwunu ebe fa ye wura professor koye meja mfantel eno no enti professor to ye pe ene se akonya ne beda ho de ma ye papa John Dramani Mahama enti wo show this particular picture ya timi say ye ne mranti brem Sabra na ne hunsuo sisi ne huso na bibia da bokọ menka ase na ne hunsuo sisi ne huso still ne hunsuo si ba sabra ne de na ne hunsuo ne mu odu esene nei asa na tie nipa wunyini kọ na apo ba ni padua nim ono nso hye ne fugu ena de so afena mu esuaye ofi honom no ena chese na na adodan kwa akufo ado na na show boy enso be fa abaton na de show boy esai no no agi ne kiki blue ena afei waji ni kente fefe kama ena ode so akofuna mu a ena oside kire o my Ghana nyina 2016 na nya fedi agro kra na do fi honom no ena chese 2024 enra da ya o chese ye kata ye niaba ena no nso so Yera Mahama ye papa atamozi fi oba ye no wosa ba biom the second coming of ye papa ye John Dramani Mahama ena ono nso ba ye de kan no hyefugu osi we dia meba ne so ogwamma me ma ne sa we na de enti we say wo bo African print no nso so chese ginya me ne bom gidigidi a oje ne che fefe kama enti ono nso ahofade ono nso share ya odi swan kire Ghana no ene no nso maye painting ni fefe ya Asante Festival 2026 Asante Regional Minister Dr. Amoakohene de ba ye wa Asokwa Interchange no ne esi adro we ya juju we ya juju we no finally amampanyim for the Fifth Republic and afi the big six ni na oba Asokwa Interchange stretch na odi free ahase sa benwan akwa akosi be minim oba Asokwa Interchange abehu cause me hu the way am see my church stretch no and answer Asokwa police station no ni other end no
Ehonom NHS omu ayesa painting yi wo fefefe Ghana mampanyimfo edifi papa JJ Rollins so edibesi enne Ghana mampanyini John Dramani Mahama so ena afenso the big says edifi nketuam eno so di kosi akesiem ni nyina omaye painting ni wo ho no we amusha TV nene ye ba to e wa Asokwa Interchange efa kwan a Dr. Amoakohene edi painting ama Asokwa Interchange ayefe na eno anso wa Osade library aba Asokwa Interchange enam painting ni so nti ye ba probo wada roma subscribe like comment